Lorong dia gua Maluk Sira, tasoro malu fale ho hao Padre Joaquim Sarmento, iha itania programa oani dane, lia maksoin ho si Jesuita Sira. Ita pesikona tu celebra lorong bot rua tutuir malu, dia 1 de novembro, lorong solenidade ba Santo Sirahotu, Santo Santa Sirahotu. No tuir mai anesang bye-bye, dia 2 de novembro, te celebra lorong comemoração para defuntos Sirahotu. Hoje ni tania meditação badak ne concentra ba ida primeiro ba lorong solenidade Santo Santa Sirahotu. Ne lorong ida nebe igreja dedica a Tuhanuin, creda nebe vitoriosa, creda nebe hetang ona gloria, creda nebe husikona mundu ne no hetang ona gloria lalehan. So idane laos lorong ida Tuhanuin Santa Antonio ka Santa Madalena ka idane naba mais santo ototo katak ema baptizado Sirahotu, Cristo ni discípulo Sirahotu nebe husikona mundu ne no hetang ona gloria lalehan. Tambane ita Santa Creda dedica lorong dane, ita nota iha cada misa nebe ita celebra, misa hotu sempre ita saeva aman lalehan, nebe sempre ita sae em união, iha comunhão ho igreja seluk nek maka igreja rua, ida nebe husikona mundu ne no hetang ona gloria, no sira nebe husikona mundu ne, maive sidau hetang gloria, katak sehamos an iha purgatorio, defunto sira. Evangelho ia lorong ne, evangelho konaba bem-aventuranças. Rahundiak, baima nebe kiak, tamba sira sehare maromak, ida ne, evangelho bem-aventuranças ne, atu haturu maita katak, felicidade, kak solok rohan lai ka salvação ne dalam rumah mosuba ita iha forma cruz nian. Na celebra Santo no Santa Sirahotu praticamente celebra vitória Cristo nia mistério sira, celebra a Cristo nia mate no nia morisias, no buat nebe Santo no Santa Sira goza hot ona, nebe tama ona iha moris rohan laik. Exatamente ida ne mak ita hotu hakarak. Ita hotu la oraya mundu ne ita ni hamrok lolos ne ida rete. Mak hola parte iha comunhão honai maromak iha moris rohan laik. Buat nebe Santo no Santa Sira hetan tiha onane. Ita berhusu graças a sada ita moris ne, mas no fim buat nebe ikus liu, buat nebe ita hotu hakarak mak ida ne. Tamba ne celebra Santo no Santa Sira, ita uluk nanai ita agradece na maromak. Tamba na maromak nia haturu nia gloria Santo no Santa Sira sir ne vida, sira na bela autuir Cristo ni mistério, hatene teru sonia, atu manang vitória honia. Ita hahina maromak tamba, no fim ia Santo no Santa Sira ne vida, maromak nia kbit, na maromak nia poder, maka serviço ia naba. Ita hotu nebe se la raya mundu ne, hahi maromak wa Santo no Santa Sira ne, nomos harohan atu ita bele abambain rua tama iha comunhão eterna hona maromak wa Santo no Santa Sira ne hotu. Nebe convite ira ba ita atu moris hamutuk, atu moris ia santidade nia larang. Moris ia santidade nia larang, la os dehan tenki halo buat bobot, halo ke heroiku sira nesan Santo no Santa Sira halo, na beda la rumah halo ita hanuin dan epa, buat ne impossível bahawa tu halo tuir lai. Primeiro significa halo hane kenar lorong ho domin, ho boa vontade. Halo hane kenar lorong tuir buat nebe virtude nebe na maroma kanuring mai ita. Tamba ne celebra lorong nene, ita hahina maromak, ita harohan atu ita hotu, ho celebra Santo no Santa Sira nia lorong solenidade ne, na maromak nia graça, habura si hita nia an, desejo balalehan. Contempla furak o insa lalehan ne, no hakia kita nia desejo ne, atu
lorong ida belemos tama bahwa la parte iha komunhão rohan lai con Amen.